this thing yokuthi bakhipha ama body parts wabantu uthola umuntu bathi ushonile bamlahlele lapha emanzini emfuleni and then bakhipha wonke ama body parts bakhiphe inani ulwazi lakho li deep kangakanani bathi benzani ngalama body parts ake siqale emuva mkhulu yona iyangena kakhulu nathi ngale sinokuhlangana nazo izinto enjengalezo uthola umuntu uthola ukuthi nangu ushonile but mesiya kuwe sithola ukuthi kunezinto ezishodayo kuye uyabona ama victim eqaleni kwakuthiwa ama victim labantu abanebaleli imhlophe angithi baphela labe albinism yes all right bokuthiwa yiwa ngithi abalahlekayo abalokhuza so kunento abantu abangayi understand if unesiphiwo because the most labantu abathola abakala abashonile abanqanyulwe izinto abantu abanesiphiwo abanjengathi njengabantu abanesiphiwo sedlozi because umuntu onganalutho angeke bamthathe